Ka Iran kadang bisyar peniak yaki karsau teligi poin ki balapa daga US kum kam memerendom lada ke Iran kam pediang ya kan gajing terwa gajing pentai bom kan sastang biang gajing hirtma juga Israel ya ka Hamas pada ka Lebanon kadang petengah dumta yap uwe komandar jong ka Hezbollah perlog shua bangin ya cakmat ya kan ga kubor lada bidang tma ya kan ga channel ngakerpat ya pi bahan subscribe ya new trap channel ka Israel kala pentai bom biang habirut hakasin kaba nengkong nado balas tangga jing sange tma haka kan new tarik jung ubna yayong haka naga jing hir tma kila yo ban peniap ya uwe uku mandar jong ka Hezbollah kisipai IDF kila pentai bom palat arpul telik jaka kibadai jong ka Hezbollah haka tan nabiti pat biada pat kan gajing hir tma jong ka Israel kadai hagan riu tarik jong upnai me pat nadu bastang ka tma hau upnai mach jong usnam arajar pondriu kumba arajar news pa arngut kibriu kibalayap ha Lebanon pat prajar lais pa karwingut kibala mensau palat silak teli kiying kibala jod pat palat si milian ngut kibriu kibala haban personong pat gajing hir tma jong ka Israel ya ka Hamas hagan nyau tarik jong upnai me Dringut kibriu kibalayap hakasa city pat ukun jong u chief negotiator ka Hamas u Khalil al-Haya ulaman saujur hagawai gajing hirtma pat nadu usnam arajar pulai kajing yap hakasa kalakan jo sekanyo pu arajar drus pa katsan pat kibalaman sau kidon kumba silak nyu pu arajar saus pa andri pupra katma hakini kijaka kalong kabasir khaibha namar ke Israel kalakano baka Hamas pat ka Hezbollah kidang peteng ban penon kam yaki drone pat ki roket wala gadon haga jing ya keren sange tma kan bang nakal yang juga Hamas pala penrem jur ya kan gajing her tma haga bagi jing yap ilanang roy man laga sengi pat ki kodru ya kan ga tma kum ka tma ban penjot pat pendujaj lane ga war of extermination kari Iran kadang ya seprang pan penbej pan pisar punya ya ka khatsau poin proposal jong dari US pan penkut ya ka tma pat ka US kadang ap kunilanti ya ka kubor baka Iran kan ay ya ka jupap ka basu tenat pat ka babej pat nagaliang juginong pej perman ki ong baka Iran kala banom pediang ya kan ka proposal jong ka US namar napteng kini ki khatsau tedi poin ka wei ka dei baka Iran kan sangeno ya ki program nuklir pat ka wei ru ka dei baka Iran kan pelaj no pura ya ka Strait of Hormuz u presiden dari US u Donald Trump ulaong ba ulayo panekren sani pat ka Iran pad ulaong ru hadien belayo ya ka jupap kin sepenlong ya ka cingya keren yasuk ha une utayo upanwan pad utrom ulama ham kalada ka Iran kam pediang ya kan gajing terwa gajing pentai bom kan sastang biang boleh sibun ngin session ha ki wepat di video